batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Tata commissaire général ya entrepreneuria ketalaka mambo ya sport pe loisir na kizunga betu ya Congo Central Mbuta Dominique Nkodi ya Mbete kuizaka bumina pe kukindikisa bamama yayi ketekaka na munkita ya fioti kuna na ndambu ya Kisantu ya Vwandaka na manima ya malongi yayi bakuizaka baka na bilumbu meka tuka kuluta nyoso ina ya kele samuna kukindisa pe kusiamisa bandwenga penza elu ya bao na mambo betadila kusala minkita ya fioti bamama mingi ya mbanzi ya Kisantu Vwandaka vana na mesongolo ya tata commissaire général ya entrepreneuria Mbuta Dominique Nkodi ya Mbete samba mama ngo bakusaketi bamambu ya bamena tina bao yakele mingi mambote ya bao. Kimvuka bakebogdilaka Dynamique Gileni Yembo DGN na Bunkufi baunde kuizaka tula kimvuka ya impa ke kuiza diatisa komini ya Mvuzi ya kuizaka salama kilumbi ya Lumingu Vwandaka kiluma 15 ya ngonda yivwa ya mvula ya betokele kuna na ndambu ya Mikondo na mesongolo ya tata Paul Bakala ya ndekele coordonnateur provincial ya kimvuka ya bakebogdilaka DGN Dynamique Gileni Yembo Paul Bakala ya ndekele kuizaka monikisa na ntwala ya nkango nyoso kimvuka ya impa pe baunde metuba eti baunde kena kunata pe mendima kutula na kata mentima bao yinti ya beto ya République démocratique du Congo samna kulandakanaka mbweno pensadulu ya kuluntu na bao pe almelomba na bana matadi bakwenda kota mingi na kata kimvuka ngo samu eti badiata kintwadi. Zandu ya fishe meba kama na ndambu ya boma na komini ya Nzadi ya kele zandu ya nene yina kesa disaka nkangu na kwenda sumba bima pe kukwenda teka bantu mingi ya boma kesa dilaka zandu yango mekanti zandu yango ya kele na diambu ya mpasi kena kukwamisa bansumbi pe banteki na ndambu ina ya kele bifulu ya kusubila pe bifulu ya kubimisi na dotia kivumu ikele ve yao ndenge na kupesa bao mpasi pe kiadi na yao tata mfumu kedi ya tisaka zandu yango ya fishe kuna na komini ya Nzadi na ndambu ya boma yani ne mekuiza lomba na bamfumu samu eti bakwenda tungila bao bifulu ya kusadila badotea kivumu pia kusubila samu ya sadisa nkangu samu bantu ina kikwendaka teka kuna peba ina kikwendaka sumba ya kefu andaka pe kitwadi na bantu kikwendaka bumina bifulu ya kubumina na ndambu ina lokola bao baya Stanley peba bima ya nkaka na kulandakanaka kilumbu inza ya mvimba kekembelaka nkinzi ya tourisme tata ministre ketalaka mambo ya tourisme na inti ya République démocratique du Congo Mbuta Modero Ntimba Matondo kuizaka tuba na nkango ya mvimba ya inti ya République démocratique du Congo isamna yandi mambo betadila tourisme yaunde ekele nzila kenataka mambo ya mbote na nkangu ya inza ya mvimba penkango ya inti ya République démocratique du Congo ani kuizaka tuba pedia keti mekanti alimekuza mona diambu ya mpasi samna metadila tourisme yanata mambote na yao vena mutindi mwezi ya kufanakana samna yandi kima mesala plena ya kele kimbevu ya coronavirus ya kuizaka bula inza ya mvimba Mbuta Modero Ntimba Matondo pe kuizaka tuba eti na kulandakanaka ngudi ansamu ba kuizaka tula samna kilumbu ya tourisme ya kele kusungika tourisme pe almetuba na inti ya République démocratique du Congo ntango mefuana ya kusoba mambo metadila tourisme na inti ya beto pe beto sala nyoso samu eti mambo metadila tourisme yanata mimbutu ya mbote na inti ya mvimba ya République démocratique du Congo. Yinzo ya bisalu ketalaka mambo ya bantsaka ya mutopi ya mbanza ya matadi bakebugilaka entente urbaine ya football na ndinga ya Lumputu Vwandaka na lukutakano ya nene kilumbu ya Lumingu kilumba 15 ya ngonda yivwa ya mvula mafunda zole 10 zole ya Vwandaka na inzo ya nkinzi bakebugilaka silema meba kama na ndambu ya Kinkanda na komini ya Matadi mambo mingi bakuizaka tubila kuna na lukutakano yango lokola mambo betadila FMAD anikuizaka pesa pe na baina kuizaka nunga mvula mafunda zole 10 zole na mosi pe mvula mafunda zole 10 zole na zole bantalu ina kufanakana lokola mimbudi ya mutopi ba arbitre pe bantwadisi ya bimvuka ya mutopi Jose Mbungu yani ndekele vice president ya ntete ya FMAT na mbanza ya Matadi yani nde kuizaka santudila bantu nyoso mutindu bansaka yango ya kuizaka lutila beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.